Ngaliyo nabyo mwe nagamba DNA abazire bingi barigireyo bakebeza abaana babo kubasa kumanya ko bari abarya babo ninga batari babo konka bingi tubakamanyire DNA ni kino barano bakigamba mwene rizoba Sky TV twazaho aha MBN iba kuchebera DNAs aho murembo rwambara kongera kututangariza about DNA ni kintu bakora ki ntebye nashimero kutayira amazina ganje nibanyeta Fiona Tunomugisha kandi ndio mwa abakozi ba MBN Clinical Laboratories itajeryambara kandi Abakugu omukukyebera ekibari kweta DNA. Nkaimwa Abakugu ntwenda ngumongere kutushobora DNA niki abwenje abantu nibakora DNA. DNA niyo ndanga butonde kandi abantu nibakora DNA abwe miringo ya minji buri omwe nabayine ekigendererwa ahabwenshi nakora DNA itwenka ba MBN Clinical Laboratories twine ebigendererwa bitukwereza mu DNA gi nkabina ekyo kubanza omuntu nabasa kuja hari kwenda kumanya omwana yaryowe mwini yabayine muko kubanganisa so ari kwenda kumanya omwana yaryowe kugira ngo gumuze mukora ki kumurebera ekyo tucheta peace of mind. Ogundo omuringo ogubari gukora mu DNA oguturikweta legal ningashi haha munkembanja omukoti ningashi mu by'amateka maybe nkabakwenda kugabira abana abibanja ningashi kwenda kumanya abana abaku birongingo mu kikecho nibabasa kukora court order bashabe okora DNA abana bataka batwira mu family ningashi nkabakwamenda ku divorcinga bakwenda kumanya abana nabo mushija ningatubeye endijo DNA ntugikora aha abantu abakubamenda kutambura kuzo munsi za heru ningashi tukora ekitweta immigration omuntu yanenda kubanka citizen wensi za heru etari mu Uganda kwenda kutwara maybe nk'abana be nabasa kwija achebeze ba confirming abana nabe atakakozireshi atakabatwiri zonze ziri kutuma abantu bachebera DNA emwe ni tujeta DNA profiling nenchi haliho nk'abantu nalisha bashija osige wakora DNA profile yawe kwenda ngu nyensa ko libotakiri mu magara genseji abana bibo kuja kukuletera otachiriho nibabasa kubachebera habwo kuba DNA yawe kasigara ki omu system tukizere kubirebo mu mafamily minjo shanga abana bali kubaleta omuntu atachiriho bali kugira ngo nabejika kandi otine nko kuli kubasa kora ki kukimanya atejo profiling ne tuyamba kusiga DNA yawe ojine naba family bo basigire copy nyensa wabo takiriho ijo chebeze nabo bana endijo DNA eyobuzale nalishi relationship DNA eyobuzale nitubano tuchebera aba relatives nalishi abanyabuzale bo muitaje rya tata so ati nyensa nko muzire we yaba yatakiriho uri kwenda kumanya ni ndugo mu gihe kikikana tubasa kuchebera na shwenkuru wawe naba anko baba bali kuzagwa nasho nalishi ba cousin uncles ba anko bawo muitaje ri kuzagwa nasho ejya cousin ndira mwakike benjoko bariyo nibatekateka ahakora DNA ningo bumwe nibuhurano bakenda konka tuba kumanya nicyo kikubancetingesubwa nyine kwijana ndangamuntu nyine kwijana passport nicyo kiba kwetenga kubasa gukoraho DNA ati waza kwija kuchebeza DNA ni twe kitongole cha MBN tubane twetagenda muntu yawe ejo nalishe turikweta ID mu rujungu wabo tine ID no basa kuleta driving permit ninga shi passport ni manyiseje yo turukozesa ku travelinga nalishi kugenda mu mahanga gandi tubane twetagana kashwani kawa ka passport photo size photo akawe nako mwana uriko lisire kuchebeza Chiri anshonga za DNA ntwenda kumanya ka Sky TV